Znaš šta, nakon 13 godina natječaja htio bi da nekak ljudi bolje osjete šta se dešavalo. To je cijeli natječaj traje nekoliko mjeseci, a sve se zapravo desi u jednu večer. Ali ne vidi se nikako taj proces. Volio bi baš da se vidi ono kak mi, recimo na stručnom vijeću, postavljamo trendove, kako razgovaramo o tome, kako se iz toga izrode nekakve smjernice. Shvatili smo da kriteriji po kojima rade žiri su možda zastarili. Sad je vrijeme nekako da napravimo redefiniranje tih kriterija ili smjernice po kojima će žiri raditi. Da bi bilo zgodno da nekak prvo sebi odgovorimo na pitanje čemu uopće služi web. Da. Doručak, ručak, večera, s tim se budim. To je ono lice koje pogledamo u ogledalo ujutro kad se idemo umiti. Prvi susret sa samim sobom, ali i slika vas koju gledaju svi drugi cijeli dan. Starts actually in the very morning when you go up and have your iPhone up, yeah, getting the first news. Svako ujutro se nastavite se umiti, vi gledate grozno ujutro, a nastavite sve što bolje nakrcat tamo, prikazati se u što boljem svjetlu. Za mene je web nešto što je nekad bila lopta, bilo blato, ne znam, padala živa, ribe, žabe. Mi bi tišli van igrali se, a sad evo, to mi je nekakav bijeg kad ne znam šta bi sa sobom odem. Toliko je kompleksan da se u biti ne može u povijesti s ničim usporediti. Zbog čega se radi web? Za naručitelja? Ili za korisnika? Korisnik, ja mislim da je on apsolutno kralj weba, dakle ne postoji nikakva druga dvojba osim korisnika. Znači ko je otkrio Ameriku? Christopher Columbus, zašto? Pa zbog novaca, ne? Da nije bilo boljih, kvalitetnijih, sigurnijih i ljepših brodova, ne bi ni došli do Amerike. Ovdje smo zapravo da ne idemo baš u duboke filozofske teme, nego zapravo da žiriju damo smjernice kako će ocjenjivati. Jako mi je onako čudno čuti različita mišljenja baš vezano za internet i za sve te usluge koje mi svi praktički iste nudimo. Imamo nekakav web, i onda prvo moramo se pitati što oni hoće s tim webom. Drugo pitanje, koliko su uspjeli u tome. Treće pitanje, na što su se oslonili pri tome. Da li na tehnologiju, da li na dizajn, da li na sve zajedno. Postoji nekakva poanta koju klijent mora kroz tu priču ispričati svojim korisnicima. Ja dok sam gledao te stranice, za neke mi je trebalo čemu to točno služi. Koliko god da je ta priča dobra, znači što je ona bolja, to je klijent napravio bolju stvar. Načelno, na kraju dolazimo do toga da je sve bitno jednako. Ta zabava je jako težak element za ljudima objasniti, ne? Znači imao sam čovjeka koji se bavi rasvjetnim tijelima i onda kaj to ima zabavno. Rekao da, reci mi broj rasvjetnih tijela u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, koliko ih je. Zbog čega mislite da je recimo vaš portal važan? Zato što je to kvalitetna zbirka znanja na hrvatskom jeziku. Nastojimo biti interaktivni, svatko može vidjeti što se događa u Leksikografskom zavodu, kojim novi sadržaje nudimo. Nastojimo se na neki način i približiti mlađoj populaciji. Ja vam moram reći da ste vi u vašoj kategoriji zapravo pobjedili i da je vaš portal proglašen najboljim u kategoriji. Evo ja ću iskoristiti priliku da vam čestitam od srca. Stvarno iznenađeni, ovo nije fair. Čestitke još jednom. Hvala vam puno, hvala Leksikografskom zavodu što nam je ovo omogućio. Ovo nam je veliki poticaj da idemo dalje. Ako sam na webu nešto naučio, onda ću se vratiti na njega i svima ću govoriti. Cijeli svih ovih community sajtova, blogova, postova je dovođenje ljudi na neki centralno mjesto. Kako ste se odlučili na pisanje bloga? Pa u biti sve krenulo dosta slučajno. Koliko recepata je obrađeno do sada, znaš? Možda griješim dušu, ali 200-300, tako nešto. Imaš želju komercijalizirati blog da preraste u nešto? To svi pitaju, ali... To mene zanima. Ja imam svoje mišljenje, ali ga neću reći prije. Dobro, okej. Postoji mogućnost uvijek, ali za sad nema nikakve konkretne planove. Ja ga ne bih komercijalizirao, ja bih ga ostavio ovako, jer ako se ide u komercijalizaciju, onda se izgubi nešto što sad ima jako puno toga vrijednoga. Ljudski dodir i svi govore, ajde stavi reklame, stavi ovo, stavi ono, meni je to estetski katastrofa. Možeš sok? Mogu natočiti. Možda postanem ja bloger poslije ovoga. Pa ćemo razmjenjivati. Da, može baš. Znači malo smo se šalili, niste ušli u 10 nego ste vaš blog je najbolji. Čestitam. Čestitam.
Pa ne mogu vjerovati. Ovo je valjda zadnje što sam očekivala kad sam onaj prvi post natjekala. Ako vam se rubrika zove Zabavna moda glazba, onda probajte biti zabavni, jel? Ostalo je još vina. Ne znam, same erotike u Sutra! Kako je ovog uopće došlo do ideje sa webom? Uglavnom se onak škvadra se hiti na MySpace i to je to. Profesionalni bendovi imaju svoje ljude da im naprave web, da im ga vode, da im ga slažu, a u ovom webu imaš prste baš ti. Inače se bavim izradom webova, najlakše je bilo da ga ja napravim, ne, jer ko bi drugi ne. Baš sam sretan što sam dobio priliku biti u žiriju i oduševio se u stvari ono šta sve nudi današnji web, a pogotovo i sa spotom vašim i sa cijelim sajtom gdje sam nekih 2 sata samo klikao, ono, ko galeb sam kliktao, ono, tak. I ja ti sad, evo, moram reći da ste pobjednici za ovu godinu. Upravo vi, Overflow. Čestitam. Hvala. Evo. Ovog se stvarno nisam nadao, evo. Ima još jedna stvar koju bi ove godine htjeli napraviti. Htjeli bi napraviti akciju da skupimo 1000 korištenih računala, laptopa i da se podijele djeci slabijeg imovinskog statusa. Da se uključe 1000 ljudi da u tome sudjeluje. Baš u vezi toga dolazi mi Nenad koji se bavi sloganima i copywritingom, pa možemo njega Možemo njega pitati da za neku cool ideju. Da sam znao da ćete me snimati, otišao bi na facial. Malac genijalac. Znam, ja sam isto zadovoljan samim sobom. Pa trebali bi postaviti nekakav cilj, da ne znam, podijelimo, da skupimo 1000 laptopa. Neka svaki malic bude genijalac, trebamo 1000 laptopa za 1000 nadarene hrvatske djece koji nisu imali sreće u životu. I ovo, računaju na njih stvora, iako je to Balašević nesretni. Kogod citira Balaševića ubije Tuljana, tako da... Ne znam zašto. Mislim da nemamo šta tu vršljati više, ja bih stvarno ostao na neka svaki malac bude genijalac. Logo stvorati kao nekakav Superman, Spider-Man, baš nešto. Da, baš da bude štitovski zapravo. Trebamo špicati način. Ono što ću vam sad kazati, što mora se strpiti poslušati. Pravi najveći izazov ovog društva, važniji od bilo koje ekonomske politike, je kako sačuvati te mlade najbolje među nama. Da ostanu u Hrvatskoj nakon 1. srpnja 2013. godine, kada se otvori europsko tržište, kad dođemo u opasnost da najbolji od najboljih otiđu na to tržište, a da nama ostaje ono što je lošije od toga. Samo je pitanje da li će neko od ovih mladih ljudi shvatiti kako su vremena u okruženju i neće dobiti takav poticaj, recimo, od okruženja, od države, od ekonomije, od gospodarstva, kakav je to normalno. Često puta i neki mali poticaji, neke ideje i neki mali koraci mogu učiniti velike preokrete. U inovaciji je najvažnija efikasnost, znači time to market, dolazak na tržište. Naravno, bitna je ideja sama. Ideja je zapravo da se, sad je malo nazad, svi smo navikli na multitouch uređaje, multitouch aplikacije i to je danas postalo već dosta onako normalno. Sad je bila ideja, i kako ja se pričam i također gestikuliram nešto. Da li je moguće bilo provesti, to jest napraviti takvu neku razinu interakcije čovjeka računala na gestikularnoj razini? IEN je poduzetnička mreža Europske unije. Znači, ideja je da se svi poduzetnici unutar Europske unije spoje na način da mogu tražiti partnera, da mogu tražiti kupca, dobavljača, da mogu tražiti neko rješenje za svoj razvoj. Žiri je zapravo postavio očekivana pitanja. Očekivano je, mislim da su dobro reagirali na cijelu priču. Ima jako puno entuzijazma, dobre volje i ono što bi još htio reći da sam ja jako puno naučio kroz ova 2 dana. Svake godine je nova inventivnost, to je možda najbolje reći i mislim da je ne fali ni ove godine kao ni prošle godine. Inovacija se može koristiti u natjecateljskom smislu, a i u proizvodnom smislu da provjere stanja određenih komponenti vozila. Ovdje možemo usavršiti ovu platformu tako da zaista možemo nešto napraviti novo što bi na globalnom tržištu mogli ponuditi. Nikad niko nikada nije mladima dao prostor. Mladima je zadatak uzeti prostor. I to bez milosti. Neću gledati u prošlost, nego ću gledati u budućnost i vjerujem da danas inovacijsko-komunikacijske tehnologije, kažemo to je 5. tehnološka revolucija, značajno mijenja život ljudi. Ja često to govorim da smo mi stalno na nekoj vrsti raftinga, znači mi stalno se spuštamo niz neku vodu koja teče kamo teče, a mi gledamo da se ne nasučemo, da se ne prevrnemo i čekamo, jer nažalost još čekamo da uplovimo u neku mirno more. Definitivno dati odgovornost upravo takvim ljudima koji vole svoj posao, koji kontinuirano rade na usvajanju novih znanja. Rađamo se jednaki,
moraju imati jednaku dostupnost školovanju, jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti, ali nakon toga pobjednici moraju biti honorirani. Vi si konkretno sad, si u Zagrebu ili? U Austriji, ja? Ako tebi iz Europe nama to. Ja, hallo. Ich bin Tena, ich bin eine Journalistin. Also Videocall ist nicht Problem für Sie. Nein, ist kein Problem. Super. Wir brauchen 5 Minuten, um alles zu stellen. Und dann rufe ich Sie an. Ist das okay? Natürlich, ja. Super. What's your favorite recipe from jaskuchen.c? Burek, yeah, I would say, yeah, if I'm not to, yes, because it is, there are so many different kinds of doing burek, yeah, and of course there are also other recipes, yeah, which I really like, yeah, because I'm also personally interested in cooking. Yeah, I'm, as you probably know, I'm one of the jury for the following VD Top 100 awards. Do you have some plans for, I don't know, spreading on more on social media? It's always about a combination of digital and let's say offsite things, yeah. So we want to create a community itself which spreads between those two things. I'm smiling because I'm looking at those pictures and cookies and I'm a bit hungry, so it's not easy to interview you and to watch the website. So, what's this? Oh, again, sorry. This is very funny interview. Okay. Say something! No, I forgot to tell you that you're the winner of the VD Top 100 Regional Portal Award, so congrats. Really? Cool. Hey, you made a big surprise to me. Cool, thanks a lot. Sad se pojavila po meni jedna stvar zadnje vrijeme koja je dosta zanimljiva, baš u našoj branši, a to je da se pojavaju taj mobilni web i mobilne aplikacije. A koliko si već aplikacija napisao? Vidio sam da si imao više toga prijavljenog. Prijavljeno ih je zapravo na ovo jedno, koliko ih je vremena? 5-6. Nisam 100%. Šta vidiš u budućnosti između Androida i Apple-a? Android će vjerojatno kao platforma biti rasprostranjeniji zbog njihovog poslovnog modela, ali Apple će definitivno biti kao jaka platforma koja će sigurno sljedećih 5 godina vjerojatno biti ovoga jedan i drugi uz bok. Korisnici koji koriste Apple platformu su vjerojatno oni koji imaju veću platežnu moć, drugačije koriste aplikacije i tako dalje, znači one će uvijek biti interesantnije. Vaše aplikacije, kako će se dalje ona razvijati? Zapravo se radi o SmartWay igri i ona će imati svojih sad nekih iteracija i načica dalje, ali mi već razvijamo naravno nove igre koje ćemo plasirati na Google platformu, tako da SmartWay će u ovom dijelu ostati kako je. Ok, ovako, mi imamo za vas jedno iznenađenje. Ste dobili nagradu za najbolju aplikaciju. Hvala. Izvolite. Čestitam. Hvala. Pa dobro, sad sam samo ja, zapravo ima jako puno ljudi, treba sam ih sve dovesti. Cijela ta stvar se radi zbog novaca i potpuno je po meni onak naivno izbaciti novac kao motiv zbog čega ljudi rade stvari. Ne? Ako je cijela priča dobra, doći će novac kasnije vjerojatno. Jer ako mi sa pričom zaintrigiramo korisnika za naše proizvode ili bilo šta god da se nudi, to je to. Tako da ja mislim da je neka osnova da bude web stranica dobra, jer ako vam web stranica nije dobra, kakav je tek onda proizvod. Koliko je problem uopće investirati u web nekome ko tek počinje svoj posao? Nisu velike investicije u dizajn weba, ali smatram da je jako korisno. Ako se gleda marketing, ja bih prije uložio uvijek u dobru web promociju nego u neke klasične oblike marketinga. Pa kad dobijamo neke upite od medija, sve se više javljaju portali, a sve manje neki časopisi koji se bave automobilima i taj cijeli sadržaj se u biti seli na web i ja mislim da je to dosta dobar trend. Koristim ovu priliku da vam kažem da smo u ime žirija odlučili da je vaša web stranica najbolja u ovoj kategoriji. Hvala. Čestitam vam na trudu i hvala puno. Nadam se da će vam se isplatiti. Ovo je bilo iznenađenje. Hvala puno. Ovo će biti, ja mislim, drago i izvođaču naše web stranice, to možda će ga mogu obavijestiti. Super. Ovo tu je oko. Ne znam što se božem. Molim? Stručno vijeće. Hoćeš šećer? Može. Imam jedno pitanje, da li je web zapravo ikad bio medij? Internet je novi medij, brzi medij,
i stvari se još uvijek na neki način definiraju u hodu. Tako da smo mi evo od početka ove godine napravili takozvanu integriranu redakciju Dnevnik HR-a i informativnog programa Nove TV i sada je to jedna jedinstvena integrirana redakcija. Kako to tehnički izgleda? Danas ljudi koji radi na tome imaju stvarno multidisciplinarni su, znači oni znaju raditi i za televiziju, znaju raditi i za internet. Dakle, oni znaju obraditi sliku, pripremiti video materijal, napisati članak. Vaš internetski portal Dnevnik HR dobitnik je ovogodišnje nagrade Vidi u kategoriji medija. Super. Evo ga, pa evo i kipić. Svaka čast. Tako da je evo kažem... Pa čestitam. Evo ja ću iskoristiti priliku onda da se svi izljubimo, kolega, sve najbolje kažem. Ako se ljudi vraćaju na njega, ako ljudi otvaraju veliki broj stranica, ako se linkovi, odnosno taj SEO, meni dešava prirodno, bez da ja tu nešto radim, nego kvalitetom svojeg sadržaja to potičem, onda je taj web dobar. Tu smo radi kampanje Pjevač. To je projekt koji je razvijen u suradnji sa marketingom Raiffeisen banke. Ti si kreativac. Šta ti se čini po pitanju kreativnosti? Da li te internet, odnosno online, sputava, oslobađa, da je nešto ti isto svejedno, print, televizija? Neko je rekao da je internet kost koju su dali majmunima, kužiš, koji se sad mlate po glavi s njom i još zapravo ne znaju šta bi s njom. Tako zapravo se približavamo polako tom nekom idealu kada ću ja sa veseljem gledati šta mi je na Facebooku, kužiš, onim Facebook oglasima, ne, vidim, recimo ja vidim na svom profilu da su me počeli sve preciznije targetirati. Razni ljudi koji nisu bili spremni se mijenjati su proglašavali to krajem našeg biznisa, mislim da je to tek početak nečeg novog i uzbudljivog. Kreativci danas razmišljaju 360. I offline i online, mislim online je samo još jedan novi kanal i svako ko tako ne razmišlja naprosto više ne radi svoj posao dobro. Kampanja je osvojila prvu nagradu i mi smo tu zapravo da ti uručimo tu nagradu i to je trebalo biti malo iznenađenje. Evo, izvoli nagrada. Čestitam. Hvala. Ja da sam znao da je to. Da. Mislim, postoje puno zaslužnih ljudi za ovo. Ja sam odličan za vizuale, pošto boje ne vidim. Sad da li to crveno, žuto, kom se sviđa, ljubičasta ili ne i kojeg oblika, to me nećemo da. Ja mislim da svi znaju jabuku kao žutu, zelenu i ne znam, ljubičastu, ali ne znam kako se zapravo zovu. Najbitnije u današnjem marketingu i u trgovini zapravo izgubilo se ono sve ljudsko. Jer nema ništa ljepše, ja fino sam tako sređen, onda se fino obučem, ne znam, u kapicu, malo prljavio što sam dakle imao u voćnjaku i fino dostajem, pa se ljudi čude, ok, ako ste vi, ne znam, direktor vaše firme, zašto vi dostavljate? Pa rekao da vidim, to je taj feedback. Imam pitanje, šta radim zapravo ovdje? A ja ti ne znam odgovor na to pitanje. Da. Ajde, ovo je super. Recimo, evo, ove godine smo prve godine, a mislim da smo baš onako rekli, konačno, wow, imamo šta za pogledati, imamo šta za pročitati, to na nešto liči. Pa vi ste pobjednik ove godine, šta da kažemo? Ja. Pljesak. Odlično. Bravo. Hvala. Svaka čast. Zasluženo. Volim jabuke osvojilo Hrvatsku bare. I šire. Tako da je ovo surprise. Totalni. Ne radim web zato da bi ja postigao svoj cilj, nego zato da bi korisniku dao ono što mu treba da bi on ostvario cilj. Ovdje zapravo mi imamo jedan specifični mrežni alat kojim činimo dostupnim naše radove i zapravo se izdvajamo iz sličnih opće medicinskih časopisa. Mi moramo što više komunicirati sa korisnicima i učiniti ono što mi radimo zapravo vidljivo kako bi građani prepoznali da i znanost i zdravlje su vrlo važna djelatnost koja se direktno reflektira za njihov svakodnevni život. Meni je čast da mogu reći da ste vi nagrađeni kao najbolji od najboljih u kategoriji znanost, obrazovanje i kultura. I u tom smislu vam ja uručujem ovaj kipić. I čestitam. Hvala lijepo. Šta ste rekli? Dakle, u toj kategoriji mi smo pobjednici. Pobjednici, najbolji ste. Uopće nisam izvolio. Da, vi ste najbolji. Meni kao kulturnjaku je to bilo skoro da sam rekla pravi kud medicina, da nije nešto iz umjetnosti, ali šta jest. Nije lak zadatak odabirati između mrežne stranice jedne škole, jednog znanstvenog instituta, gdje spada i medicina, i etnologija, folkloristika, i neki specifični znanstveni projekti koji su vezani za lingvistiku. I onda pored toga imate web stranice pojedinih umjetnika
ili pojedinih umjetničkih organizacija i treba zapravo naći te kriterije koji će biti jednaki za sve, ali opet sadržajno specifični, ali da ne ugrožavaju objektivnosti kriterija, da se onda može reći da ovo je najbolje zato što ima te i te karakteristike. Jako ste me iznenadili, moram priznati. Sad se ja moram dakle opraviti od cijeloga. Ukoliko se na webu nalazi korisniku potrebna informacija, on će u potpunosti zanemariti njezin izgled. The main problem with tourism-related websites is the content and the fact that most of them simply recycle information which they've got from somewhere else. Design, I mean, it's such a subjective thing that when you first open a website, fucking music, you know. If there's one thing that really annoys me is when you click on a website and then they start playing their shitty choice of music. Why they have to do that, I don't know. I mean, life is not a lounge bar. You know? If you want to make a successful web page about tourism or travel, then you have to get away from the computer and go out somewhere and research something real. Otherwise your content will be rubbish. I mean, I'm old school. I mean, I'm disappointed if I spend a week without going to the library for a couple of times. Well, the winner of the tourism category is pakostane.hr. To je to, ne znam što pametno doda. Možemo jedan iz početka.